periwak tambu, basi-basi buru, bini tambu. Lewat aja pakai kenceng tuh ya. Oh. Woi. Kenceng lu. Astagfirullah. Peyajangnya ya. Ngapa sih kok? Aman cari basi buru, Pak. Tukang karang-karang. Iya, Pak. Ini tentu jangan sepuren. Siapa, Pak? Deng ketua sih kok mah. Ambo tahu si Kojo si Jet nih, Pak. Mengecek itu jole-jole lah. Si Jet tuh si Zul, Pak. Si Zul Jai, Pak. Itu si Z, kok nak si Z doh. Ang tanyo ko ang lokal ko, iko nama-nama si Ijen tuh lagi kecang. Bapak. Ang kalau lalu di lokal ko harus minta izin keren. Surat keterangan, Pak. Surat keterangan ke pelayang. Bukan main udah. Coba ada ya, Pak. Ya. Ngerti ya? Kore Oke. menanggung ini serang minum tadi minum menanggung lah. Itu modal seketik untuk pembeli basi buruk, Pak. Dah dulu Masalahnya- cari lah. Lah sebanyak gua dapet ya mah. Hanya banyak lah serang. Iko jangan udah dapet mungkin nanti nanya aku dia dulu jangan lagi, Pak. Ang naman lalu skora. Aman tuh aman lah, Pak. Atau apa judang? Hah? Ampun, Pak. Anda sengaja. Hanya macam-macam di sini kok. Dan tampai ke peluang tuh. 50.000 nya orang banyak-banyak diminta dah. Iko ambo serang tergantung, Pak. Modal para luban. Nah, iko jambrit oto lapis. Dia tak mau tahu dan perlu piti 50.000 gini. Itu lah dah ada, Pak, dulu keluar nambo sehari kok, Pak. Ah, boleh dang. Pasti lah payah mencari periwak tambuk ada dah perimbu lah lebih bertumbuk saya ada tambuk lah. Aku jambrit soalnya selagi ini kalau pindah lah kan Pak. Aku kok mupan kok bukan kayak gitu. Dia tak mau tahu dia dok. Kalau masalah bosi, tuang orang betul bosi buruk sudah ya ikut je lah jual. Banyak dari. Aku kena jual, Pak. Apa cek lah pokoknya piti ni perlu 50.000 ni. Ndak cenang mu kan ganti selang iku lo, Pak. Aku lah gak buda warnanya kok. Jambrit dekat kiri Apa kan. Kalau dang, bawa cekak Ndak lah. power window lah kan lo, Pak. Dia nak mau tahu rasa tu doh. Lah, berapa senang tiang? Tunang. Ini berapa, Pak? Hah? 50.000. Desa kurang, Pak. Dah do kecak mah ngalih dengar. Ini gula, Pak. Tak bisa. Ang kalau nak aman ni diang ni siko. Apa kok takut yang sang cik kau nang delayan yang dua cepet lah lamun ada menantiang siko mah banyak lo kau jadi belakang tu ya Mau bulu ndak cukup itu, Pak. hah ang ngapolo siko yang kan tak urusan ang urusan den Awak aja Pak tu Nak pernah apa lo. yang tu Awak aja Pak tu bayi lah mah. tak ada urusan pejahat tu dah Yuk kan nih, yuk Belah. jalan, Pak. kau dan senang menanggung perlu wek ini dang tampak atur merah dang hah Untuk merah tu saksi besoknya, Pak. kalau ke sana mau turun lah Enggak, Pak. kayak itu mah Kamu dah, Pak, macet, bukan Pak. itu kok Power window kan nih, Pak. 20 lah, Pak. 20 main tolak ansu je ni tadi ya. Enggak. 50 aja Ren. Mana dapat 50 orang? 20 adanya, Pak. Ambillah. Untuk apa, Pak nih? Sakit kalau Ren celiang. Ni kalau iyan pedang ngomong dia. Mas 10 lah ya. Dah dulu, Pak. Itu ha. Pak. Kok, Pak? Kok mikrofon nembok, Pak? Deman. Yalah kalau itu dang. Iyalah. Soalnya, Pak. Cele dang. Iya, iya, Pak. Bisu ang kalau lalu siko. Tolong kalau nampak dan mangalason dek mo. Jadi, Pak, kelas sun Ah. tur salah, Pak. Di Oh, kotiang jambrit, di jambrit. kotiang kalau sapo nak gile na sale menyapuang. Kau ang lalu-lalunya. Jauh ulang udah tu dah. Iya, kalau Pak minta sapo, Pak. Tapi kalau mau ngelason, ya ragu mo, Pak. Oh, power window lah kan lo. Jambrit lah pindah lo, kok panjang mo, Pak. Tuang kau modelnya per window lah kecang. Sistem gini deh, Pak. Pak, reme mana? Yalah, sakit palur nang. Iyalah, Pak. Lele yang tu. Iya, 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 Pak. Biawak gadang.